جبلی کشتن سرجێکردن و دەربەدەریە چەکدارên داعشê dest û lingê xelkê jî jê dikirin û berî derketina ji Reqayê li wî bajarî hejmareke zêde ji bomban çandin. Kopraniya wan bi xelkê ve teqiyan û 1300 kes bêdest û bêlin kiştin. كنت مسجون عند الدواعش طالعوني على القصاص. Ez li cem Daişiyan girtî bûm. Ez ji bo qesasê birim. Çavên me girtin. Ez li ser kursiyê danîm. Satûr li ser destê min danîn. Bi benekê kişandin sê caran bi çakûçê li satûrê da. Lingê min li ser maseyê danîn. Bi heman awayî bi çakûşê sê caran li satûrê dan. Pêwîstiya min bi lingê çêkirî heye. Ez nikarim kar bikim. ما فيني أقدم على الشغل على العمل. ما فيني يعني بدي أعين حالي ما عندي إمكانية. خەولا یا 9 ساڵی لنگێک چێکری سوار کریە. خەولا ڕۆژ برۆژ مەزن دبە لێ ئەو لنگ وەکو خودمینە. لەو ما پێویستە هەری کێم 2 ساڵان جارێکێ ئەو پەرچەژی بێگوهارتن. خەولا بهوری بەحساوی ڕۆژێ دکە کو بەڵافرین هەفپەیمانان دەڤەراوان تۆپبارانکردن و دە ئەنجامی دە لنگێکی خۆش دەستدا. كنت ألعب مع رفقاتي وجت الطيارة من لەگەل هەواڵێ خوێد لەیست باڵافرێکی بمبەباران کرد و ئەس برمانە خۆشخانەیە لنگێ من جێ بوو. انقطعت رجلي. ناوەندش بۆ سوارکردنا پەرچەیên دەستچێکری هاتنە vەkirin. نرخê wan giranin. Ji hesed heya 5000 dolarên Emerîkî lêçûna her nexweşekiye. Birêxistinên civaka sivîl û encûmena sivîliya bajarê Reqayê çareserî tenê ji bo 200 kesî jî nehatiye pêşkêşkirin û zêdetir ji 1000 kesê din tevgera wan asteng maye. الحرب تركت 1300 من فاقدين للأطراف. جبر شهر 1300 کس که مندان بونه 400 کسان دست خوش دستانه 900 کسان جی لنگ خوش دستانه بری سوار کردن لنگین چکری پیوستی به هفته یک آن دو هفتیان هیا جبو لنگین چکری به راحتی به سوار کرد. تأهيل للطرف القضاء على الترهل بالقدم مشان شد العضلة. لەوێ قادێ چەکدارên داعشê ser û ling û destê xelkê jê dikirin. Beriya krîza Sûriyê navê wê qada bihiştê bû. Lê di heyama desthilata xîlafeta Daişê de bi qada dozexê hat naskirin. Piştî kontrolkirina wê ji aliyê hêzên Sûriya Demokrat ve jî navê wê bû qada azadiyê. Azadiyeke ku ji bo kesên perçeyên laşê xwe ji dest dabin, tiştek bi ser nexistiye. Li gelek welatên cîhanê ceng li dar ketine. Lê şerezayên cengê dibêjin di vê 100 salê de şerê Daişê yek ji şerên herî zêde ziyan bi dûxeva aniye. Tenê navçeyên dibin kontrola rêveberiya xwe ser de 11,000 kesî jiyana xwe ji dest dane û 22,000 kes birîndar bûne û 8,000 kesê din jî kêm endam bûne. Vîviyen Fettah Rûda û bajarê Reqayê.